Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Amma ba'du. Samahatal ulama wal kurama al aizza, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wa nahussu bidzikri ajunan semulja Ki Haji Khori Muslim minangka pengasuh pondok pesantren Roisul Amin saka Bone Sampang, ajunan semulja Ki Haji Mutawakkil ala Allah, ajunan semulja Ki As'ad Bahruddin, sang saja para kiai, para masai selain sabtina tak kebesa nyebut asmakung setong persetonga, namun tak ngorang rasa hormat torsa takdim si juga nanapti namul jaaki para sepo bengas sepo tokoh masyarakat langkong-langkong salin semulje ebu kalebun sejumeneng mangkopobuan lokian bumi pamengkang di sepagendingan sang saja Prabu negara epon ala di sami nawatokna setaja rombongan pisan pangantan lake langkong-langkong keluarga besar Bapak Marsuki asrang ebu Sa'ad almarhumah semetel dari Sentol pada Mabu Mekasen tersetuju para rabu hadirin undangan rahimakumullah. Komalancang atur subung atur pamatur silangkong akur jerbaaki beje malem petengare makin gak dindo. Kajebe resep ngoncuk syukur karing getur kasembe. Dajunan Gusti Sing Maha Kuwasa Gusti Sing Maha Ngaraksa Allah Azza wa Jalla. Sikadima boten kaulu sareng para junan iki sekaparingan pan sepunapan kanikmaten. Langkong-langkong nikmat siap tersempat sing kecet mika seketur sipapan kita alengki engkun paseman agung dojo malam hari makin kak dinto dalam nyampetani onjangan epon sohibul haja keluarga besar Bapak Samsuri asrang pu fadilah semaksab sarang pecun epon egi kak dinto kangku ngemis pang doang berokah dalam lampatari kata syakuran kakabinan potra epon Sufyanatul Kamariyah ahli media farmasi asarang raka epon Kamarudin siakat epon ampon kalampan gele sekitar jam sangat uip tempat kak dindo malam mantap malam muka keleban berkah dua dari para ajunan kakabinan siampun kalampan kak dindo etet yakin dan maksuman mubarokan fidarain amin ya rabbal alamin. Salam estutur salam songkem kaatur dek setong manusia agung manusia si paling karamat senabur tornorap aibuan syafaat mastikana alam nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam siampun apa tak kaula ajunan minat dulu mati lan nur akati sirasaki malam makin kak dindo. Para rabu saja oncengan siap tinamul jaaki abdina minangka pamarte lampat tarika bejo malam makin kak dinto bekal ngaturaki pan sepenapan akiten lampat tarika akati seperti kaatur eka binti kalaban muqaddimah di suratil Fatihah sedelum hal kak dinto beti sepai sareng salin semulja Kiai As'ad Bahruddin dek salin semulja Kiai As'ad Bahruddin kalaban songkem pangabekte abdina ngatore. المرسلين والملائكة المقربين والفقهاء والمحدثين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وإلى أرواح جميع الأولياء لله تعالى خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أفاض علينا وصلنا إلى العروسين صفينية القمرية وقمر الدين من بركاتهم وشفاعتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شكر الله لنا ولهما ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا
وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن أحسن وأحب إلينا ومن له وكن علينا ومن أوصانا بالفاتحة والدعاء واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم خصوصا إلى العروسين setaja barakana kefokusan barakana istiwasa barakana doa barakana sedekah ya terakhir dak kamantan saya kedua mantar muka tati akad saya keridaan Allah Subhanahu wa taala tati akad sepenuh barakah dan rahmah dari Allah taala dan mantar muka oh ini paling jemper paling harmonis sakinah mawaddah warahmah dan mantar muka paling turunan sesoleh dan soleha gampang rezekinya hajat oh di ban mater muka paling lancar usahana kalau ban kayak syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban barakana sadaja kurban bangasepo amin ya rabbal alamin ala hadhihi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.